Juah-juah mo banta karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahanan, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan endah. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Tenang mo kene, ulang biar. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Markus bintu 6, ayat 45 so ayat 52. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-50 ken si mendok. Gabe mendengkuk mo kalai ibaing biarna. Ai karina ngo kalai mengidahsa, janah tersengget kalohon. Be kita karinana siniku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Lot mo rana sadakala si mersakit. Biar aku mate nange. Bagimo rana si mersakit i rumah sakit tekan naku dahi iya. Ketika ia kena operasi. Prasanna sempus tambiar. Biar melah sempus tamate i ruang operasi. Boy sambing bagi di ibas perasaan kalak sinaing mendalankan operasi. Perasaan biar idi ngeut muncul i perukuran deket i abesi sinna. Idah kala i mo Yesus merdalen i babolai. Wajar ngo karinana kumerna kalai mengalo angin sakal. Deket mengkayuh bungki kalai. Biar kalai mate melabungki nakaram. Deket biar begu. Kumerna kalai menganggap si merdalan i babolai i begu. Perasaan si bercampur aduk enggo i betoh Yesus. Kumernai ia oda melaga mendahi si menganggap ia begu. Justru ia menenangkan perukuran kalai deket mendoken. Tenang mo kene, aku ngoen, ulang biar. Boy ngo kita kirasakan biar nalako kihadapi persoalan si oda nung terduga. Kabar si mendena, biar oda ngo kumerna kita, oda beriman. Perasaan biar menandakan kita jelma, tapi Yesus enggo metohsa. Sada mau kenah kita cekep. Tuhan Yesus oda pernah menadingkan kita. Cenah boy ngo ia memahan kebiarni menjadi percaya. Mela perukuranmu, lot deng merasam biar. Coba mulaikan renungkan, manang pesip deket dengkohken sora Tuhan Yesus si mendokkan. Tenang mo, aku ngoen, ulang biar. Bersodip mo kita. Liasate mo Bapa sini sorga, katamu pesengitkan kami mengido, beli mo tendi musim badiai, dak tong memeraikan keteguhan, deket gego bay nami nalaku mengulakan kata musim badiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas gelu nami. Iwa gesen Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkiteken kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juan mau banta, shalom.